Jadi kageran mula-mulakan niki make mula sangkui. Niki sangkui niki make dados anu ulat-ulat ngene sane keng kader ning jane sane warna selem niko jumlahnya pak ulat-ulat ngene. Sane putih sio nggih. Sane kau niko kuning akeh ulat-ulat ngene 7. Ken niki wonten mulai siki sane di tengah niki berubun akeh ulanane putus. Oke, ampun kami ini. Mungkin coba mungkin sane kaler warna selam kuda we jumlahnya. Ah, oke. Sane angin putih jumlahnya 5. Oke. Eleng-eleng nih. Sane telur biing utawi barat yo nggih. Sane kau niki kuning kula jumlahnya 7 nggih. Nek nganto rumbun kula jumlahnya 7 nggih. Ampun alon-alon dumun aja yang ampun pukul papat melebos mendangan dumun dalam sami. Yang ke papat ini ampunan sibak harus padon bilang sibak nanti. Yang papat itu kali-kali yang balik bos nelimo benten itu siki benten kali benten ulang nih ampun si pak ulang nih jumlahnya udah kita kan nih itu nih pakai lanjut kang dados jumlahnya itu air ini kita sampai balik nih. Kira-kira air kurang apa kurang sayur kurang